So hello friends, welcome back to the another videos. Zina ning tokam families mang zina gu channel Zina Zeme Technical sele. Nang ina ya subscribe to mang samam na indu subscribe te go lo sebang ni taga request te go delay. Mang zina na mai gu videos ke nang ni hangge point madai tiang ai sila lei. Rai lang me point ge copyright claim. Paknob ge copyright strike. Number 3 point ge YouTube community guideline. Number 4 point ge YT Studio heulam ga ni sak lei. Suppose gina anui confused te pramane la lei. Copyright right nai na copyright strike na ya copyright claim hebe anui akelle ning bam nei kan les tu suppose de sam zap gu di bai te peplo ge sam zala mi lei copyright claim sam lei copyright strike sam lei suppose gina number 1 point ge copyright claim ge le copyright claim ko lo be nang gu content nang na ram go content lulu za videos rami music rami songs rami nang na movies rami lulu za nang go channels ke khasai na detail wa kai blog ge original te pe pe za ngo lu ge copy report pe bi de ge youtube da ge report pe blog ge si lu za nang da ge copyright claim hebe nang go video ge copyright claim mam design na nang go video sective ke design na copyright claim hebe ngau le suppose nang go video delete to ma ku le copyright strike ti na suppose nang go video ka le delete to du bi option nam le la le kan stu copyright claim mero le kan stu youtube ke na nang go video de lu to ma ku le suppose lu to ma pe ko rim ba lo be na youtube copyright claim ge ga na nangu channel monetize te lu sang na nangu channel ke nangu video ge copyright claim mong blo ge nang na chipok pe gu video ge monetize kai di on te bam ne na nangu channel ke rang kang wang be le na ma zana chipok pe gu video ge na rang kang wang be za report te pe gu original content le pe hangge rang kang te tu de le sam hangge nang tai ge copyright claim go ma nangu video ge wang to be bam design ha nangu original nang na copy te pe du de nang gu channel kai pe du dem polo ze nang gu copyright claim lu tu na lo he le nang po do bi le ma zai na jang pe na dolak pe bam zai du rang kang jang pe gu channel ske nang gu channel ske rang kang jang pe gu video ga nang ngau ze 50% te khule lem po do bi le po na dolak le he gu option mam di na nang jang pe gu video da delete tu ni le na hang ga ilang le he rang to mazai na ina example kete ra nei bela le ani notice maz na I bile ke to report pe copyright claim copyright strike kai mak punya le ani strike kai na ani go channel le ten dolak pe ku le example ke ale ke ani naga ma song hange famous te sang be ni song te pe kai bela le original la spo de zora me mi ma le kon sai me mi lang ta me mi ma le kan stu heroes nang su po le hange la po le hange de ani na point du sing me du te nya la le spo de youtube channel ke mi go channel kai kong nya le kan stu wi jang pe original te pe de ne sam hangge report pe kha mai di na nang ni go channel copyright claim copyright strike na me wang ram nya le he ban to le ma jane nang go channel monetize te mak chabam design ha nang ta ge copyright claim wang pe de nang video close delete to design I go le se be request te go le ma jane number 2 point ge copyright strike he bela le copyright strike he bela is copyright claim nu ko chainan zo bi le suppose le je nang na music ra mi photo ra mi movie ra mi le mi background music mi kai blo ge nigo report pling sing te pe ne report te blo ge ang tai ge ngau le suppose ge na copyright strike report pe blo ge mang na report te bram le za nango video report te bram la fake report am le bam le mang na pling sing bram le fake report te wang za bam za na nang na claim te do le youtube company do claim te do le fake report le hebe claim te do le kan le su se po youtube copyright strike wang ba za nang ni tai ge pling sing ba nang na mram go content ha golu za mang za na edit te lo kai bu bam design na si po ge nang ke zum sang ma ko ra nang le ke zum sang ma ko le swai de na 90 days ko ra nang le 90 days ko le swai de na si po copyright strike te ko ra na ga du le kan le stu nang ke zum ko blog ge strike wang si ge dai di na strike na wang si ge dai di na nang go channel le youtube company ge na nang go channel le ma ta le na subscriber video ma ta le na ki bam le su nang go channel le complete delete tu no le he rang to Number 3 point ge gyodai place number 3 point ge gyodai blog ke YouTube community guidelines le community guidelines se banang ni pike de zena nang ni YouTube ke video ka ke rablo ma zena YouTube ke nang ni gyo ka chak e concrete ga blog nang ni ngo kham na le pu guideline ram na ke kham na le si po ga video kai do lak pram le la le si po ga video kai do lak pram le je na point tu sobra ma zena khuring tu sobra ma zena
nangu video 18 plus video rama nang ni YouTube to gana permission nur maksa nang ni kai ke rama bam loge na YouTube go community guideline gana na sipo pe video da nang na kai pe de ni ta ga permission nur makka kai rama guideline na dor pa kai go bam di na nangu video ke kai sang kai pe de community guideline gana YouTube company ne no to nu de le he rang to de le mazana ni number sipo community guideline ge nangu video wang blog ya anui ki malaysia nangu was time le reduce to kudo village mazana nangu view le reduce to kudo village he rang to de le suppose na YT studio number 4 point ge play number 4 point YT studio ge blog anui samana anui mistake te bize was time reduce to ke mazana anui go view rame reduce to ke di bam ramze suppose anui mistake tin kiwa anui kon anui go channels pe blog ge zinoram ne leje YouTube guideline gana dolak pe go bam ni jina suppose nango was time le reduce to ke be bam le mazana anui chi mak paket na YT studio go lam ge sa de na anui chi mak ram le za lam le chipo ge sam go YT studio ge de zaina puni go was time le za decrease to ke bam le la le mazana view le za decrease to ke bam le le chipo ge anui digo mistake te ra mi be chipo ge last 28 days runa YT studio ge blog ge last 28 days runa ani gus photo ram la le suppose gana ningum sector ami be nango YT studio ge lo YT studio ge blog ge dashboard pe kule dashboard kam ge ni pe ge analytic ge lo analytic ge blog ge pakanga pe be view more be ro sela le view more be pre ge nango was time mazana nango public was hours mazana ko de ko mi ro sela le suppose ga nang pakanga pe ge te na view more be la le view more ge click te blog ge pa dai design na overview be la le nang ni go was time chi ne listing le design na overview ge blog ge was time nang ni go pi ne design do mazana nang ni go view ra ma pi ne design do nang ni click te ge lo was time ge click te blog ge we am la na pi YT studio la na pi lo ga nang was time decrease te sang me le bam le kan stu plung ma ge chang sing no pi blog ge was time sing me ge lo pi blog ge suppose ge ma ze be le bam le suppose na nang ni YT studio le ka se na check tem di ze te na pa ram le la le la ge ngo ba sam za decrease te ke ze bam su plung ma ge chang sing e blog nang ni was time kong te ram na le suppose log na kong te za last 28 days ru na kong te bi le he rang to ga di le suppose na nang ni hangai lu to le copyright claim ko me mazana copyright strike ko me he ba ga nang ni hangai rang ai di le mazana YouTube community guideline mazana YT studio lam ga sen rang to le nang ni hangai lu to bam zain do nang ni comment te we lo se ba nang ni da ga kem wa di le speak ga di ba Zeme YouTubers tem le nu to ke le he rang to le pa dai ko video kan do le ke see you in next video